Nyuma ya seneta wa Tharaka Nithi Profesa Kithure Kindiki kwaga kanya ka gutwika munini wa Ruto na ntuku egoro guchumiria werune gutariria ati ni akwenda kumaruka siasene gwa Kagita Nandi akariba Tharaka ni bachumiritie kwariria ntumiri eje ni borite Kindiki gukasa musibi na kumiriria kiri siasa bakiuga batena kanyere kangi ga kwini akiri utongeria Bwankathi Cheguru na kwa ukumaruka kwawe kukabatiga tantigwa. Inyuma ya seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Profesa Kithure Kindiki kuruta guge bwake kwaga yore mete na guthunguthira mite ekathunguthira mite na nkwaga yo etiombekana niyo miteni bwambonera iyo bumire atire nkwaga yo uyanja bwaku bakuthungurira mite bwathirira nchimboni. Kindiki araugire wena kwebera siasa bururu kwa kibindi kia miaka 5 wetu na thinite muno iruto na rutirwe majority leader no ntu baruto na rutirwe speaker deputy speaker wa senate no ntu baruto Kindiki woyo na tethetie mantu manene muno one vote one man one series no ntu baruto ende twina kiriro kinene sana no ntu bantu betu batharaka ende turi tio tukathiko Kindiki wetu noyu auye naritagire mianka enu naritagire mianka 5 siasani tio tukathiko turi antu batharaka atina kwebera siasani itakao twekana kwende bongo kwa Tharaka nuntu tweregere tinchambe yetu na tokethire konto kunthe no Kindiki nigo muromba terere ne twekithirwe ndivute president enu arenda bagatsindwa itokethia zero negwe na moyo kwa twekana kunyenyekia bakiweta Kindiki ta mutongoria rombite gukiria bendera ya Mutharaka amone akaunti ya Tharaka Nithi kiri nthiguru ya Kenya kira bantu onthe aukiritie bendera ya Tharaka bwega sana na otike otithiguga gumete Tharaka Nithi woga Tharaka Nithi wera era Profesa Kithure Kindiki urathetere bauru bare hegi mpanga basida so itware twanengere tugitijo kinene sana no ntubakana getu Kithure Kindiki tukwirira turiko na kaba kinya Kindiki akirwa mianga bana tukamuthura lakini ni magire mwiri mabutha ikagitani wakwa karia baba nteretia Tharaka batheretia bokuringana na ntu bwende batiringa kura musibiende mtu kiumbe na nkuruki kuria Kindiki wae kwiwaga etigiria kunenkerwa ngugi atigiri bakwandikanira Thaino ni otande mtu mwa kuma Tharaka kuringana na buraru twaruthanirie Kindiki ntiomba kuga twi Tharaka tukaringa kura muchibi kairi thaino turamwira turi antu batharaka twikira gitenge no ntu tutiomba kuga turinge nata tukaringa anga muchibi na nchamba yetu ira turaigwetie Kindiki tuija kanengerwa deputy president anatigo tukaumaga geikuru tarume babangi bo bakumaga ikuru lakini thaino ndi tuterwa muntu wetu kwa wende tigo tutiringa muchibi tukaraitha matendo mamuntu na nio tukathura no ntu nio tugatuthure muchibi tukathura muchibi turaithete gu athungire Kenya Kwanza utire any agreement barutha na deputy president oni onda muromba ukaya kwigwa Ruto akamwita mwaririe na imbi akamucho akamwariria untu bunde burabaga karanthi barie na make sure bakurutha agreement nwe nuntu akwona ararurenerie mbeu menyare karwenia na ikairi wogwegwa gwigite agupromiswa in case Kenya Kwanza yakuruka na make sure akurutha agreement na deputy president arabuge nkuruki batheretie kwina gitumi kinene atongoria bonthe Tharaka kuungana na kuga bena kiama kiao ndamuromba na ete other leaders Tharaka na tigo tofome kiama gitu kira gigatutetheria kuga twina bargaining power no ntukaraitha kira giatema tutunywa giteke kana kira giatema Kindiki atunywa nyama ye magegoni ikwaga bargaining power ya kiama kwa unda muromba ogwa kugebera chiachani menyebera chiachani na make sure mobilize leaders Tharaka na other opinion leaders ba form kiama kia Mutharaka kira tukathetaga nakio nontu tiomba kuthindwani mtura bothiete kurwanwe we na thiaka yake yena migwi ende negwe imuguo mogwete na njara na utabwaku kiama ndene Tharaka boto ya kuona kana Tharaka Nithi kaunti yonthe tutiomba kuthina mbere na siasa ira ciagirite ndene ya Kenya ino kwa ugo tora tukuona community inu ingi cikurutha biama itwekirwe kiama kimwe kirekethea gikamata twinthe ndene ya Tharaka yetu ka Tharaka Nithi county
Nikiripotera Weru TV kuma Ntereti Tharaka, Bitu wa Paul Wakabithe.